bombi mbasabiye igihano ku Mana yaremye isi n'ijuru kugira ngo bemere ko natoranyijwe kandi nahamagawe. Kabiri, bitegereze batinye bariya n'abanyakibi. Bibiliya iravuga ngo umunyakibi tuzetegereza aho yari atuye tuhabure. Bivuze iki? Azibagirana. Iminsi yabo ndayibaze, iminsi yabo nyibariye ku ntoke. Nta gihe bafite cyo kubaho, birangirije igihe cyo kubaho, birangirije iminsi yabo, kuko biragatsindwa kubahuka umuntu Imana yatoranyije, biragatsindwa kubahuka umuntu Imana yasize. Na Dawudi yaratinye Sawuli, aravuga ngo nubwo yakoze amafuti. Sorry, uyu ni umuntu witwa ngo Abel Bishop Buhungu. Uyu ni impunzi iri mu Rwanda, ni umurundi. Uyu murundi ntabwo nje gutukana nawe nkuko numvise ari gutukana. Sorry rwose, Bishop Abel Buhungu, ahantu ubona ko erega turaryambaye akawa mu mama wo muri ninde turaryambaye. None wowe nk'umuntu ugiye kuba perezida w'igihugu, vraiment kweri uguri gushwana n'uriya mugore n'umuntu witwa Marite, nk'umuntu witeguye kuba perezida w'igihugu, ushaka amajwi, ushaka ko abantu bakumva. Aha kweri ko navitana nini mimi uwo mumama we simuzi. Ariko se tureke guhendana no kubeshyanya. Koko uburundi abarundi bakwitegure nk'umuntu ugiye kuba perezida, kuko nge n'ikiyanjije ngo nanze kuvuga ko agiye kuba perezida, kuvuga ko atazaba perezida. None ngo nifungiye amayira, ngo nihagarikiye imigisha, yatuvumaguye aha ntiwaraba, yatwandagaje, yatwambitse ibara. Ariko se ngo warasizwe, kereka niba baragusize. Hari amavuta perezida yigeze aca hano mu Rwanda atemewe bisiga, kereka uwagusize ashaka ko yaragusize moviti yaba ari nziza cyane, ashaka ko yaragusize amavuta yenda abantu batazi. Nta mushumba ufite uru rurimi, nta mungere ugira aka kanwa. Mo prisi ngo ni Bishop ubwo uzi iryo zina, uzi ba Rugagi baryitwa, uzi ba Gitwaza, ubwo nturi kumaramaza ba Dimoki ivuye, urimo urasebya izina ry'aba Bishop. Nta Bishop witwara uko, urimo uranyereka ko nake, urimo urabwiriza unyereka ko nake, ko nake koko nta kindi wumva. Ariko narumiwe koko. Bishop Buhungu nkiyame ngo hegaso ntitungana rwose, genda umuvuga butumwa genda intumwa. Hama ngo ninzane ngo iby'Imana ngo yankoresheje, nubipima ku munzani urampemba ngaye. Warantumye, warantoranyije. Je nabaye wanyu imyaka 4 muri mu magume, we warahunze, uzi byari bihari kutagumye hari, maze uri kura kubita abantu ngo uri marayika, ngo ntabwo uri umuntu. Kwera aho ntabwo uri umuntu, ngo ntabwo ari umuntu, ni marayika. Ngo wago nyamara bagukunda bagusengera, ushaka kuba byarapararanganye. Turi itariki 20 ngo wabwiye abantu ngo igitangaza kirimo. Tugeze ku isaha ya 9 aho merereye y'umurango. Ariko Mana Nyagasani bapfuye yarihuse. Ntukagaye Uburundi, ntabwo Uburundi bwayobogwa na Bishop, kugira ngo Bishop uyu nguyu ayobora Uburundi. Shaneva yaguma akagitwara na kwambi. Wowe na Neva amajwi nayase barundi afazari vraiment, koko Neva ntabwo mpamya ko mukozaho ibiganiro, mukozaho video zirenze 100. Sindumva nyubahuka kandi aranzi kandi arabyumva. None wewe ngo umugore yakuvuzeho, wasaze ngo iminsi yabo irarangiye, ngo bagiye gupfa, ngo Yongwe, ngo Mutabazi, ngo Nanaka, ngo nta muntu kuvuga. Je rwose Abel nkuvuze mu mazina rwose, ntabwo uri Bishop, nturi perezida w'u Burundi. Sinzi ko ufise amatwi, ntuzana yewe nta nagatumba uzarongora rwose. Nuba perezida
ntibazampe viza ijya i Burundi. Ambasaderi uzashyiraho mu Rwanda nuba perezida ntazampe viza ijya i Bujumbura. Wowe nyine uba perezida w'u Burundi ngo Yesu yayoboye ngo isi ngo atarize, ngo Dawidi ngo yayoboye ngo igihugu ngo avuye mu ntama. Abo bari mukuri. Dawidi yahuye na Sawuli ntiyamwica, amugirira imbabazi. Dawidi ndetse aranamubwira ngo iyo mbishaka cyagihe uri kwitawaza ngo mba nakwishe, ngo ariko mwami nyagasani baho kugeza igihe Imana izampera isezerano yasezeraniye. None wowe umugore akuvuze rendi, uno mugore wamukoreye ibiva he n'ibijya he, wamututse wamwandagaje, ugiye kuba perezida. Mana nyagasani, abantu barihangana, Burundi bwaragowe. Aho mvuze ko utazaba perezida iryo jambo gusa, ubu se ko neva tuvuga buri munsi ko atazayobora iyi manda, ko buri munsi tumuvuga ko atazayobora manda, arabyuka agasara agasizora ngo nzaba we ngo nzayobora, ahubwo ugiye kuyobora ku ngufu. Aha nakwambi nibakureke rero uzuyobore mwa Barundi mwe, dore murafise perezida w'umubishopu ngo kandi akaba ngo ni bishop Abeli Buhungu. Wakwisi iryo zina yaragushutse, urarutwa n'uyu munyamakuru ho kuri Imana Irahari TV, ngira ngo niho nakubonye uri kunyiyama. None se channel zose ukoresha abantu bakubona kuri channel ari yawe ari n'izabandi uburiho, nibura wari wagira n'abasubscribe 20,000 kuri channel yawe cyangwa 15. Nose mu by'ukuri koko ubwo ugiye gutwara igihugu cy'u Burundi, uperforming ku wa mbere ku wa kabiri, uri kumbwira ngo jewe ngo ndaciriritse, ngo ndi umuntu uri munsi yawe, ngo ningaragaza iby'Imana yankoresheje. Ikikubwira ko Imana yabinkoresheje, fite abanyamuryango 40,000 birenga bakurikiye Imbabazi TV gatatu. Iwawe nuragira no mu 10,000 by'abagukurikira by'abakureba. None se ubwo uretse ko ntabwo turi mwihangana, ntituri no mwihiganwa, je navuze ko utazaba perezida mbisubiyemo. Niba wumva hari icyo wabihinduraho, wowe uzabihindure. Sa mezi 2 wavuze, si turi mu kwa gatandatu, si turi mu kwindwi. Nje mpanganye no kwimura Neva no kwimika Dawidi mu bantu rwose Imana igiye kwimika nturimo. Ahubwo wowe udatuma tuvuga n'ibindi cyangwa tukinjira no kumena amabanga. Gose urumva no kuvugana nawe yenda nakabaye ngewe mvugana nabi n'umuntu uri Bujumbura, uri impunzi kandi ngiye nkunda impunzi, nakaremba narakuvuzeho pe, suko wambujije, sinuko wagiye genda umpagarika, ariko byinshi ushobora kuba uri kugenda winjira mu murongo wo gucanganyikirwa ntubimenye. Nge ntabwo nda Apotre Yongwe, nta nubwo ndi Korode, nta nubwo ndi Mutabazi, nitwa Prophète General Marie. Niba wumva Mana nyagasani, ntabwo twahurira mu nzira ngo nkubite. Nta kintu cyo mu mwuka wigirira, nta n'icyo mu mubiri wigirira. Ahubwo wowe icire bugufi, niba Imana koko yarakubwiye ko uzaba perezida. Abahanuzi b'abana birigwe ubaye perezida w'icyo gihugu, ho nyine banza ugira umugore, banza ube mu bana, ugira urugo, usengera he wowe. Uri bishop batizande, niyihe shengero urongo, nakahe karago nibura ugira. Bishop wo kuri YouTube, inama ziragirira kuri YouTube. Ubushize wakoze inkuru ubwira abantu ngo, ariko reka mbanze mbumvisha kandi kantu. Avuga ngo nubwo yakoze amafuti, urabyumva rero 770. Hanyuma bariya ibyo banyifurije ntabwo bazabibona, n'amatwi yabo ntazabyumva kuko ntibizabaho, ariko bo bibabayeho mu cyimbo cyo kubinyifuriza. Imana ibakubire 770. Hanyuma twe ntabwo tuzapfa. Bishop inyemerera ngo uce mu ijambo. Umutima wanjye urakomeye. Yego umutima wawe urakomeye. Bishop yo ni miki
aha irimo irarangira. None wowe kuki utari kuvuga ati bategereze Imana? umugambi w'Imana ntibishobora no kuwubuza gusohora. Birabaye vuba cyane abantu bemere ko habaho abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Ndavuga ku muntu bya kabiri witwa Marite. Sinashimye kuvuga igitangazamakuru, benshi baramuzi kuko ntabwo ndi kumwamamaza no kumwamamariza, ariko ndakubwiza ukuri ibintu yavuze nawe ubwe yishize mu mutego, yirengagiza ukuri kandi akuzi. Ngiye kumusubiriza kuri kamera abantu bose bamenye. Yaravuzemo ijambo rivuga ngo Uburundi ngo bwarasuzuguwe, ngo umuntu wese araza ngo njyewe ndaba perezida, ngo umuhanuzi, ngo abize n'abatarize. Njyewe azi neza, arazi neza amashuri niza yariyo. Uwo Marite yabivugiye ku kihe kinyamakuru? Urashaka ko nivuga kandi nanjye kukivuga? Oya, kivuge nta kibazo. Urakoze cyane. Ni ikinyamakuru cyitwa Imbabazi Gatatu, Imbabazi TV Gatatu. Urabyumva neza? Yego. We ukuri arakuzi n'amakuru arayafite. Harya sinajyaga mbona icyo gitangazamakuru kivuga ku bibera mu Burundi bitameze neza? Cyangwa hari imbabazi, hari imbabazi ndavuga. We yavuze ibintu byinshi cyane, navuze bigasohora abantu bakabibonesha amaso. Yavuze yahagaze ku kintu cyitwa amashuri buva ku Mana, ubumenyi tubwiga mu ishuri. Ikindi cya gatatu, Dawidi yize mu abumwami, iri jambo rimutsinde, iri jambo rimuhindura umutsindwa, iri jambo rimutsinde hasi, iri jambo rimuhindure zero, iri jambo rimuhindura ubusa mu izina rya Kristo Yesu Imana nkorera. Kubera ko yasuduguye Uwiteka Imana ikomeye iba muri njyewe, uwo ni Marite atindirwe imbere y'abantu, imbere y'abahamya benshi. Ejo bundi aho bukera arakorwa n'isoni, nzamuhamagara mubwire ngo ndagushaka, azanyitaba ku neza ku nabi, ku neza ku nabi, by fire by force. Nzamuhamagara ejo bundi aho bukera, azanyitaba biguma cyangwa byoroha, azanyitaba njyewe Marite. Ndabisubiyemo abantu bose bamuzi, umutanga kubona iki kiganiro amutangarize aya makuru vuba bitarenze hagati y'amezi 2 cyangwa 3. Nzamuhamagara ahantu azaba ari hose, azanyitaba. Nana namuhamagaye ku telefone yanga kunyitaba. Yego, azanyitaba. Ngira ngo rero wabyumvishije ngo Bishop Abel Buhungu ngo kubera ko ngo navuze ko atazaba perezida, amaye amezi 2, kindi ngo yarampamagaye nanga kuyifata, ahubwo jye naraguhamagaye tuvugana nk'umunota umwe urampa. Icyo ntugihakane kuko n'amajwi jye ndayafite turi kuvugana. Rero Bishop Abel ntabwo tungana, urabizi genda mba ndi umuntu w'ubusaza ukuze rwose, ntabwo tungana n'urwego uriho, ntaho muriye nawe mu by'ukuri. Sinakabaye nanavugana nawe ibi byose kuko wowe yenda ukeneye kwizamukira tuzamukiyeho. Rero ibaze nawe kugira izina Bishop ntiri kugaburira, izina Bishop ntiri guha inzu, izina Bishop nturiboneremo umugore, izina Bishop nturiboneremo igihugu, izina Bishop ukariruhana. Ucunge neza vrema. Je rero Marite ukoneye ibidafite inyungu simbiba. None Uburundi harakwa Ntare Rushashi, wihweje neza urabona ari wowe ugiye kujya kwicara kwa Ntare Rushashi. Yego kwe, ariko Imana irihangana. Kwa Ntare Rushashi cyangwa abantu muzi ko Uburundi buzaguma buri biye, abantu bakina cyangwa kabumbu umupira plito, muzaguma muterana no kubuvuga muge mutinya mo nshuti yanjye. Aha kweri nyine wasaza urasizora. Marite washusha umutwe, Marite amezi 2, Marite iminsi 2, Marite azampamagara, azanyitaba apfukamye by force. Ubwo ni intambara atari intambara, ni amahoro. Azaza ku neza cyangwa ku nabi. Reka akabi gasekwa gakeza. Jewe Profete General Marite Nkitababere
wowe nkwitabye nazanje kukuganiriza ukagira discipline ugasubira kukibatiriza ukiga ugasubira mu ishengero tukaguha indero tukakurera. Je ntabwo ndi umupentekoste n'uweze kera avugaga umubaze yazaga kudusura aho nari ndongoye. Rero je ntabwo ndi umukristo w'igice, ndi umukristo w'ukuri. Ntabwo je ndi umukristo ku mihanda. Abeli rero rwose nshuti yanjye ahubwo uze gusaba abantu imbabazi, kuvumana uri perezida, kuvumana uri bishop, kuvumana ufite isanduku y'isezerano, kuvumana warasizwa amavuta. Ese Yesu yagusiza amavuta yo kuvuma uriya mugore? Jewe ntiwamvumye ariko wamaye ngo iminsi ngo nanjye ndaba nasebye. N'ibyambaho isi habaho ibyiza n'ibibi, ntabwo je navuga ngo nziza ya Abeli. Wowe ntabwo banza umenye ngo ndi impunzi, wigengesere mwana wa mama. Sengera abarundi bararushe, reka kwirirwa uhana amatiku n'abanyarwanda, reka kwirirwa ugwiza inzango uri bishop. Je ntabwo ndi bishop, ariko umuntu wakugize bishop yaraguhemukiye, nimuhuru uzamubwira uti satani kurimo. Ni nko gufata umwana wiga muri primaire ukamuhindura dogiteri akajya kubaga imitwe na kwambi y'abantu. Ukavuga turi umuganga, uri dogiteri uvura imitwe cyangwa ufasha abantu umutwe. Umuntu rero wagusengeye hajya yararebye neza abona koko harageze ko wimikwa ku bubishop. Hajya kweri uri umuhanuzi. Ubwo nyine koko iyo uhagaze ukikebuka ukirahaba bidwanda umuhanuzi. None se kuba umuhanuzi njemere usanzuriwe ni intambara, ni uguhangana, ni ugushwana. Rero hari abarundi bigeze baza mu Rwanda ngo barabatumye Marite. Burundi narahafungiwe, mu Rwanda ndahafungirwa. Kereka niba tuzahurira mu nzira yenda ukafata mu mashati, kandi nabwo ntiwashobora, ntabwo ndi umusore wafata ngo wowe ngo uvuge ngo urafashe gapfukama hariya yaye. Jewe nitwa Profete Marite. Nagusobanuriye rero abantu baranzi kandi nawe barakuzi. Harimo nk'uba yumvishije iyi nkuru ari ubwa mbere. Keshi iyi kofra aho yaturutse hari uwitwa Bigirimana Nikora n'uyu Abeli. Bigirimana Nikora avuze ngo Uburundi buzatabarwa ari uko ngewe nageze mu gihugu, ngo kandi abarundi bo ubwabo mu gihe batarambona ntibazatabarwa. Iryo jambo nararihakanye kandi mvuga ko atazaba perezida. Ariko uriya ntabwo ari kijuju nk'uyu, kandi sori iryo jambo nkoresheje riracitse. Uriya Bigirimana Fazari we wumva ko niyo avuze aranariza akavuga ibiriho agasigura ibihara akavuga ibintu byinshi, ikiganiro cye kiba kimara isaha irenga. Uyu Abeli rero we yahise avuga ngo iryo jambo sinarimwe ngo nirengagije ukuri nkuzi, nirengagije jewe kuzaba perezida tubiziranyeho. Imana ibikubwira yaje irabimbwira. Abarundi mu bivugana n'abanyarwanda mu bivugana ko abarundi babonye perezida ugiye gufungura imipaka. Abarundi koko babonye perezida aha nyine njewe mbwira shyiremo igitoro gihajije tuninjire rwose tugushyigikire. Nibi umuntu yamenyekanye tukaba tuzi ko perezida ari Abeli Bishop, ubwo koko dusubire mu mazi, dusubire mu butayu, dusubire kwiyiriza ubusa. Ubwo ahubwo reka twebwe dushyigikira isezerano ko twaribonye, dushora amafaranga, dushora amasengesho, dushore politike, hama nawe udukure mu buja no mu buretwa no mu bunyagi. Ikindi ge nta mugisha mpombye nta nuwo nzahomba. Umugisha wa Marite unyura kuri Abeli, umugisha wanjye unyura ku bantu bafite ubwenge. Imana yayo ubwenge, bafite imbabazi, bafite ubugwaneza, bagiye mu ijuru. Ntabwo Imana inyuze umugisha mu bantu badashobora kwiyobora, bafite ubwanwa akagenda urugendo mu nzira adashobora kwiyobora. Uzi ko urutwa n'uyu umujournaliste uri kukubaza
wari kugushora kubera views akajya kubaza gutamo nawe ukohoka ukagira aho nubona ko ari kugushora mu yabira arimo aragushora mu yabira. Ibi bimeze kera mu ishengero nahagaritse ibintu byo kujya nitangisha amahera ahantu gemerereye ntabikora nenjya ngira byitanga amahera. Bajyaga batubwira kubona nk'umushumba ngo genda imbere ngo wigishe ngo gutanga ngo Imana iraguha umugisha, ugahanura ukigisha abantu kwitanga kuko bakitanga, ariko ugasigara ufitanye ibibazo n'abantu ngo ibyo wahanuye ntibyasohoye ngo vipi, wowe ugasigara wishyura ibyo ubuvugishwa wavugishijwe cya gihe baturaga amahera ku mvo zawe. Icyo gihe cyabayeho. Noneho rero indi minsi harimo nanone abantu baba bo bishakira ko cano yabi performinga views zikaba nyinshi n'abantu bakayisura, cyane ko nyine niko mu buzima bimera. None uyu nawe arimo arakubwira ngo hanura igitariki y'uyu munsi ngo biri bube, ngo rega ko kuri perezida, ngo rega ko kuri bishop, ngo uzi ko uhambaye nawe koko ukabyiyumvamo. Bibiliya ngo nihagira uwirata yirate ko yamenye Imana. Je rero ntabwo ndi umuntu wo guhiganwa nawe, gupinga nawe, gutega nawe. Wowe cyendi ku rwego rw'abapoteri nka Bagitwaza ba Izayi abayoboye misiyoni, naganiriye na Rameki turicara turayaga nje kuganira na Beri ikiremba eri naharaye ijoro ryose turasenga dusengana abantu biyubashye. Nje wowe niba ushaka Marti uzambwire nkwigishe ikibatirizo niryo zino rifuta uvuga ngo sinkiri bishop ndi umukristo, hama Yesu usubire kurufatira kure. Rega niba umuntu ari soroda bakamugira kapiteni n'umushahara birajyana, yaba riyotona n'umushahara bikajyana, yaba colonel umushahara bikajyana, yaba majoro bikajyana, yaba general bikajyana, wowe uba bishop ukazamuka mu izina, mu mubiri ugasigara, mu mutwe ugasigara. Rega ni kosi birajyana. Iyo uri umusoda mwiza ni kosi biba biri kumwe n'amashuri birajyana. None uricara kuri kamera Marite yavuze ko ntari perezida, ugashavura kuri uru rwego iryo jambo gusa ngo nuko nanze kwemera kuri perezida. Uriwe ngaho bayobora abarundi cyangwa ubatware. Usibye nawe n'abatari wowe, usibye nawe na jewe nuriya nambaye haga ntabwo yaba perezida w'u Burundi, na Chris Ndikumana ntiyaba perezida w'u Burundi, na Demokivi ntiyaba perezida w'u Burundi. Ati wabavuze mu mazina. U Burundi busuzuguritse aho CNDD-FDD ibwambuye agahuzo kuri neva aho birahuhuka. Ariko u Burundi igihugu cy'isezerano mwa aha bishop ugiye kutujya imbere utuyobore mu ikanguro. Ariko narumiwe koko Marite ndahombye u Burundi, mpombye umugisha, mpombye visa, mpombye u Burundi. Jewe u Burundi n'ubu najyayo nta wanyica, ni ijambo ry'Imana mvuga, n'ubutumwa bw'Imana mvuga. Nta muntu n'umwe nikoreye mu mutima wanjye ngo mugendane ngo numve ndabyimbye ngo kubera iki ngo neva twaye. Imana niyo ifite ikibazo ku mutima kuko abapfa nabayo. Twebwe aya n'amarangamutima idushyiramo ni mosiyo iduha kubwo gusunirwa na mwemu, na neva arabizi, nambaye haga arabizi, igeze amvugaho nka kabiri arabireka. None wewe rero wowe wavuze uramugura ari gucishura, nawe icira ishuro buke wirire. Ahubwo iyo utabisandaza byose, je nari navuze ko utazaba perezida, harya wakaje uvuga uti ntacyo ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Marite yavuze ko ntari perezida, ariko ngenzi ko Imana yampaye isezerano ko nzaba perezida. Reka tubihanga amaso ni muntegereze, maze icyo gihe wamaze kuba perezida uzaba ufite ijambo, ufite n'ubushobozi, wakohereza igisirikare kikafata, wazafunga cyangwa ukanyica, ntuzaba ugaba byose. Ubu koko ameza birakunaniye kwihangana
ngo wicare kwa Ntare Rushashi ugaba uganze intara 13 na miliyoni 13 z'abarundi. Kweri birakunaniye kwihangana ugiye kwatakana n'umugore nk'uriya. Je sindanamubona uwo mugore, numva ngo umugore niba ari umugore wande, niba ari umugore uyu mugore arazira ubusa. None Yesu yaravuze ngo bazabahimba amazina, bazabatuka, bazabanga. Iryo jambo kuri bishop ntago urarisomara ngo ariko muzitere hejuru mu by'initsinzi. Je rero ntabwo ibi ntibyandakaza rwose, wumva amahoro, ntabwo nakurakariye. Ukuri ni kuvuga, uko warezwe ni kuri, uko wakuze ni kuri. Imana irihangana. Rero Abeli, reka mvuge ngo abagukunda bagusengere. Urimo urarenga iby'agakiza, urimo urarenga iby'ubumuntu, urimo urinjira muri monde imeze nk'iyabayongwe nyine. Abo bayongwe rwose. Wowe uri kugenda ahantu utari kuraba. Erega umukristo w'umubishop yigenza neza. Nkuvuga butumwa nk'umubishop ubatiza bande, wigisha bande niba umeze uko, urongoye bande niba umeze uko, ko abantu bagowe. Je rero rwose singutinya, singuhabuka. Mungu wangu, nejo uzavuga ibindi, nejo bundi uvuga ibindi. Jewe asha ukuri kwamye bishop. Uko bishop wowe ndakubaha kubera kuri impunzi, cyo ni kimwe nubaha. Tunahuye ushonje nakugaburira, cyangwa se hari ne service ukeneye nayiguha. Ariko menya ngo genda umugabo, ntabwo jewe ndi umwana, kandi genda umuntu ukuze, ntabwo ndi umwana wo kwirigwa urantegereje ngo urebe icyo nza kukuvugaho. wapfuye yarihuse my friend. Koko Abeli we wapfuye yarihuse vrema. Aha kweri nyine urumva wakererewe kuba perezida, wakererewe. Mungu wangu, neva va muzira ngo Abeli yaje kugusimbura. Jewe Uburundi buyobowe na Abeli, wowe ukayobora igihugu cy'u Burundi, cyangwa se Burundi mbwihorera ukayobora na province imwe, nibura ukavuga uti ndi umurongozi wa Karusi, ndi umurongozi wa Rumonge, cyangwa Ruyigi, cyangwa Matana, cyangwa Nyanzarake, cyangwa Ngozi, cyangwa Kirundo, cyangwa Bujumbura. Aho nibura Imana ikaguha intara imwe wayobora, nk'uko Imana yabwiye Daniel ngo mu ntara 120 igaha Daniel ahagaba cyangwa arongora cyayobora. Wowe Abeli ugahabwa n'agacimbiri cy'agatumbu uyobora, ukagahabwa ukakayobora. Uzampamagare nzaguha inka y'ubuntu yo gusaba imbabazi no kwihana. Wowe uba perezida, bavugaho umunsi umwe ugahaguruka warize wahogoye ngo bamvuze nk'umwana. Ubwo se uri umusirikare ngo warize, wize saraye, wize manite, wize primaire, wize kaminuza. Dawidi baramubwiye ngo subira mu ntama. Ntabwo yabatutse my friend, oyaye. Dawidi baramubwira ngo tuzi ko usanzwe wishanutsa wiyemera. Ntabwo yabatutse, ahubwo yarabubashye nka bakuru be. Dawidi yubashye Sawuli ari kumuhiga kandi yaramubeshye muri byose. Wowe bavuze umunsi umwe ubwo urigereranya na Dawidi uti Yesu ntiyize yayoboye isi. Ibyaremwe byose ariwe wabiremye, yari kwigishwa nande? Nakwambi aha wananiwe kujya ku ishuri, unaniwe gusengera data mukuri no mu mwuka, uje mwitiku n'abanyarwanda baba bihagiye cyangwa bifitiye ibindi bibereyemo. Rwose ureme mu Rwanda ni amahoro, uryame unwe ni salama pe. Jewe ntabwo ndi umwanzi wawe, ni ijambo rimwe nivugiye gusa kutazaba perezida. Kandi uminyuze kuzaba perezida umbwira uti
cyangwa ubibwira abantu icyemeza ko nzaba perezida ni iki. Njye navuze ibintu bizatuma utaba perezida. Icya mbere uri umuhanuzi, icya kabiri ntiwize, icya gatatu nturi kuri level yo kuba perezida. Niba ibyo bintu hari icyo n'ibindi bikugize byinshi by'imiziro bituma utaba perezida w'igihugu. Perezida w'igihugu ukarongora Uburundi. Ese ubwo ubundi abarundi baba bavuye he bagiye? Nk'ubu baye perezida Nikora we tumwihoze, koko uyu Nikora we aradukurikira, ariko we ibyo mvuga arabyumva kandi ibyo mvuga aranariza akabyumva. Uba perezida, uba perezida. Mvugana n'abantu benshi, namenyanye n'abantu benshi, n'aba ba Niyombare, n'abara ba Pacifique, n'aba ba Faustin Ndikumana, na ba Gabriel Rukiri, na ba Gatorwasa, na ba Bunyoni, kuhabwa iki gihugu shuti yanjye. Uretse Imana yagukubitira urugohe, ntabwo igihugu gitangirwa mu mazimwe nk'aya turimo n'amatiku n'amanzaganya, ibintu by'uburufa tuba twibereyemo. Ibi byo kuvuga ngo bavuze ngo sindi perezida, none kuri we ninde ubikwambuye? Ninde ubikubujije? Aha nyine Marita ubufite amaboko yo gukuraho umugambi w'Imana. Ubu ninjye utinye n'uriya mugore ntanazi ntanamenye. Ubu nitwe watinye, unaniwe gutinya Neva, unaniwe gutinya abajenerali afite 70 barenga, unaniwe gutinya abaminisitiri ba Ndabirabe, bandakugarika, ba Ntuzu uyu nguyu, ba Reveriyane. Ubu Marite niwe wagushyuhije umutwe. Wakicumbikiye mu Rwanda amahoro. Twese ko dukunda impunzi, ko tubifuriza gutaha mu gihugu cyanyu amahoro. Nge ko ari byo sengerage ku gihugu cyanjye nta bibazo gifite. Ibibazo kirabifite, ariko mu bibazo gifite ntabwo nkirimo nk'impunzi, ntabwo nkirimo nk'uburara nk'ubwirirwa, si nkirimo nk'uwabuze ubuvuzi cyangwa uwabuze uko umwana yiga cyangwa ishuri, si nkirimo nk'uwataye umutwe. Iki gihugu je ntabwo ndi kusaba Imana ngo ikikabe ikigurane ngo ni mu gihugu kiboya. Nta cyifuzo ufite cyo kugira ngo Imana ngo impe ikindi gihugu. N'u Rwanda, n'u Rwanda, ndi umwene gihugu mubi cyangwa mwiza, ndi umunyarwanda. Nubwo najya muri Amerika ntabwo genda gusaba Imana ngo Mana ujye kuntuza muri Amerika, ujye kuntuza Canada n'ahandi. Nzajyayo ku bwa misiyo cyangwa ubutumwa, ariko ntabwo jewe u Rwanda rufite kirima nziza. Rero Abeli nkwifurije nkusabira gukizwa, ukanihana n'uriya mugore uzamusaba imbabazi. Nta mushumba uvumana ku manywa kuri kamera, nyine ukavumana kweri, wagaruka ukarambikaho abantu ibiganza. None se uranamuvumira iki? Yakoze iki buriya? Ubwo se akoze ikintu kigaragara akagutuka nk'uko wamututse muhuye ntiwamukubita? Abaye kumwe abamama bagira intege nke, agututse akagutuka nk'uko wamututse, wamukorera ibiki muhuriye mu nzira nk'ahantu hatagaragara? Yesu aravuze ngo niba kubita uyu uhindura uyu. Sinzi rero ko uri bishop w'ijambo ry'Imana cyangwa uri bishop wa social media y'imbuga ngurukana bumenyi. Sinzi n'amavuta wasizwe, niba ari Elayo ya Isiraheli, niba ari Elayo y'ijuru, kama sijui. Kila mtu na kikapu chake, umuntu wese acunga izamu rye. Ariko reka gisubikira amagambo menshi avamo ibicumuro, ariko rwose stop Marite, ufashe hasi. Ntushaka ko tuba abagenzi, sava mu mahoro, unyubahe nkubahe. Ureke ibyo mvuze, ni Imana navuze, sinavuze ya Abeli. Navuze ko wowe utazaba perezida, mbivuga mu buryo buri siyasa z'umwuka. Ntabwo nagusanze aho uri ngo mbikure mu mutwe wawe cyangwa mu bantu bakwemera bagushyigikiye kugomba kuba perezida. Oya, ibi ni uburenganzira bwawe n'Imana. Niba rero je nahakanyije Imana, nzamenyana n'Imana. Rero stop, gasopo vrema. Rwose
birangirira sinzongere kumva ushyira mu kanwa mu buryo bwo kuprovoka ngo dukunde tuvugane nabi cyangwa tugirane amakofuri n'amabifu jamais. Kandi sorry mumbabarire ntago ndi bubwirize uyu munsi urumva ibintu ndimo ntabwo binyemerera guhita njya mu ijambo ry'Imana ngo mbwirize.